Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umuna akaon, Rosita bakait. Nakasyapsyapa kalaunay mat udong. Una, tayo supay mo't ti maitulong ko iti kasar ti kaanakanta. Ay nawaw, aduda mo siguro ijay. Mapanaklat taa. Saan agapunta aduda kat saan tayo natumulaw? Asino nga ron ti kadwak amapan ijay no madamdamangay. Nagasin na kati manugang ta. Nakayaw tagkuyawg. Asino amanugang talakay? Ni Gladys Di Gladys pa'y laang mat. Unay kan bakit? Nasayat mo't ni Gladys sa manugang ta. Alawanan, urayak latan dito'y balay. Agsaga nakamutan tapno saan kayo amaladaw. Nakababain mo no panagpapanganon sa kayo agpakita. Wan, mangidadangak nga rudan iti pagdigos kaw. Ada ako, nanang. Ay nawaw, Nay, apay akas ta ti reaksyon nyo, nanang. dayta ti kawas mo nga umatindar iti kasar, Gladys. Wan, nanang. Sigurado ka. Di mo kaya ti agbistida wano agboats kasjay. Ay, nawaw. Ada ka di parikot? Nabang lumot ti kawas ko, nanang. Kan komportable ak iti tsinelas ko. Ay una yan. Di na ko na nga agbado iti presentable. Kaslaan niya matan tilanga na iti kasta akawas na. Napauli makayo mata, nanang. Adala na lagip kaw. Aglisi ka, tay kandadok ti balay. Tapno makarubwat tamatan. Naladaw ka mga imay, di binaanak kaw. Takas makita yung matnanang. Talaga nga insaga na at tikalay sa tika-anakan nyo. Bagay mula unay, takawas maw. Agraman make-up maw. Puno ka din, nanang. Ay nawaw, ibagak ka day no saan abagay. Naimbag ka pa'y. Sosyal akit kitaan no kasta ti kawas maw. Saan akas ti daduma dita ang aglanglang nga anya. Hinanang mo. Mamati ka tapod no ti ibagbagak. Kada kayo adwakin Gladys kat mas presentable ka akitaan. Sosyal ako nada. Sigurado nga umapal dagiti kabagyan may no makita da ka. Hinanang ang talaga. Sakto laang mo. Bagbaga man ta asawam tini anak kaw. Ay nawaw, apay ni Gladys na nang. Jak magustuhan di kas di apa nagbadbado na. Ay nawaw, kasano adi yung magustuhan na nang. Kitaam ti kawas ni Divina nga asawa ni Manong Mau. Nakasusosyal akitaan chika. Anya kumaita? Kas jay kumamot ti aramidon ni Gladys tapno presentable mo. Saan anairuam ni bagat ko iti pang sosyal abado na nang. Amoy mo, simple lang ni Gladys. Agpasuro kin Divina tapno saan nga aglanglang nga anya no kasta nga agkuyog kamay. Ninanang mo't. Ay basta, ibagam nga urnusan na mo basit ti bagina tapno presentable mo't akitaan. Di ka pa'y agawid bakit? Agawid ka rumot na Gladys. Agawid dala nga. Di mo kaya't ti makigiddan kan kwa na. Saan ang udong? Ay nawaw, ita niya agapaw. Ano ka di yun nagkinaawatan? Nakababaeng ti makigidgidan iti daydi amanugang ta. Nakababain mo't ngay bagbagam dita. Nakababain mo't talaga. Kita am ti panagbadbado na nagalas. No para kanya kat saan mag... Ikumparam ti postura na iti postura ni Divina amanugang ta. Adayumot asosyal akit kitaan ni Divina ng misaw. Napostura ngamin ni Divina, bakit? Nimot Gladys, simple lang ang babae. Dakal tinagdumaan da. Ay basta, jak kaya ti makigidan kang kuana. Urayan ka lang nga, tadata ti agkuyog nga agawaid. Jak kaya ti maibabainan niya. Ay nawaw,
Gaputa simple ti panagbadbado na, ibain mo matan. Anya ti klasim akatugangan, Rosita. Kasla na unag ti pampanunutan bakit? Ay, talaga naunag lakay. Ay nawaw, anya ti pampanunutan maya? Ninanang mo ah. Ninanang ko nam? Apay ninanang? Adda ka di inaramid na, wano insawang na adi mo nagustuhan? Kasano kat sabali mat ngamin ti panagkita na itay kanyak. Kasla ada nadagsa na basol ko kinkwana. Kantunggal agkuy-kuyog kami kat kasla ibain nakmat. Di mo latan ikaskaso, bakit? Ay, masaksak tanak mo't no da dumalakay. Kita kat no da kami ti agkuy-kuyog. Na kami suot. Ngam no ni Divina ti kadwana. Apaw, naglawa ti isam na sika. Tinapatag kat nasaya at kaamanugang. Sa bagay, sosyal nga minpiman akit kitaan ni Divina amanugang nangam iti siyak. Angam, anyangay tilaban ko ijay. Di mo unay kag panunot, bakit? Kasaritak to ni nanang, may papaniti dahi ta abanag. Saanan? Baybay amlatan lakay. Amangan no panunutan na pay nga agipulpulong akken ka. Asino di imawag, bakit? Ni Kasinsin Helena. Apay kanaw. Adati maangay a reunion inton umay abulan lakay. Aya, Wen, iti lugar da kanaw. ay kit nasaya at atap no makapasyar tayo matijay. Wala, tapno maamamuda laang ti manugang ta. Ti anak ta ngagtrabaho si Manila, makaawid nga ta. Sigurado asaan manan nga agawid ni Clifford. Sayang may. Ni di binalatan ti itugot ta ah. Naimbag day di ang manugang ta. Saan data nga ibabain? Ura ni Gladys, itugot tayo tap na awan may bagbagana. Ay nawaw, malagip mo pa'y laang day di agladays. Makapa-stress ka mo. Agkape kayo pa'y nanang. Agyaman aklaunay, di binaanak ko. Anyang aminin ti gagarayo. Adati maangay a reunion iti ayandaan tiyo Helena. Kat kayat ko ang mapantayaw. Kaano, nanang? Inton umay abulan. Ni Clifford nga amuna ka diti may papaniti day ta reunion. Sigurado asaan manan nga agawid dayjay. Ngam uray saan ang makaumay ni Clifford. Mapantayo latta. Sumurot kalatan kada kamay. O sige, nanang. Tapno mayam amu ka laangan kadagiti kabagyan may. Saan da ka ngamin nga amamu ti daduma kat? Aywan ananang. Kaya't ko launay ama-am mo dagiti kabagyan ti asawa. Anyat planong bakit? Inton bigatan ti reunion tayo. Anya aya ti kunadananang kantatang lakay. Makilugan tayo kanaw kada kasinsin Marta. Kasla masadutak mo't ngagbiyahe. Sana mabali na di ka mapan, bakit? Amangan no up and down tumanon ti panagkita ni nanang mo kanyak ijay. Saan mat siguro? Kan may sa, amangan no sa anak a confident a sumango kadagiti kabagyan nyo ijay. Saan ngamin asyak ti paborito ni nanang mo a manugang na. Saan aninanang ti makagapo no apay amapan ka ijay, bakit? Mapan tayo tap na makibanding kadagiti kabagyan tayo. Sige, panunutak pa'y man anaimbag lakay. Masapol nga agdesisyon ka itan tap na amok ti ibagak ka ni Kasinsin Marta. Di ka matanagan. Jack ipalubos nga ibabain na kaninanang ijay. Pinanawang mat ni Gladys ijay. Maasarak nga ron iti daydi a babae lakay. Ay nawaw, apay Mike. Wala, taumas asidog ki di kanyakon. Awan mo't dakas na no kaya't nati makiabay ken ka. Sa anak nga ron a komportable, udong. Anyan tulang nga anti panunutan dagiti kabagyan. No makita dati kasya nga itsuraan ni Gladys ang manugang ta. Naimbag pa ni Divina. Amuna ti agpili iti kawus na. Iso asosyal akit kitaan. Yak amukan ka bakit? Nagadulakit din nga amaw. No para kanyak at may mayat latamot jay simple. Awan ka di aramidam, Divina. Apay ka di, nanang. Ipaam-am mo ka kumakadagiti kabagyan may. Ah? Kadagiti kabagyan may anaggapo iti abroad. Ipaam-am mo ka ta saan da ka pa'y anakit-kita iti personal. Mabiit lang, nanang. Ag-lipstick akpay mo na.
Wan tapno presentable ka asumango kadakwada. Una, nakababain mo't ano aglang langaak nga anya. Kasta ti kayat ko kang kakait. Urayon naklabit na nga. Mabit lang daytoy. May timod mo ang nagawid, Rosita bakit? Siyempre taadumanan dagiti kabagyan tayo nga umapal kanyak lakay. Ay nawaw, umapalkin ka kunam? Wan. Anya ko matyapalan dakin ka ngay. Umapal da ata siyempre. Social tilangan ni Divina manugang ta. Amom kaday. Madlaw ko nga umapal da di nakita da ni Divina iti personal. Dayta at ipaglaingam, tagpasikat. Kapod numay. Social akikitaan tilangan ni Divina manugang ta. Kaputakas jay ti postura na, kaslasan tamutan, ti panagkitam kan ko na. Di mo man maawatan ti kahit ko asawunan. Ay na Rosita, aya, saan man na nasayaat ti kasta kapanunutam? Saan na nasayaat nga ikumkumparam dagiti manugang mau? Saan na nasayaat nga dapapaburam? Ay nawaw, apay nga may kapailang dito'y balay si ka, nana muna. Agsingira ka, balasang ka. Di mo't imbagak kan ka, nga awan pa'y kwartak ita. Awan pa'y ibayad ko kan ka. Kastala ka na yun, tibagam. Natawunanon day tanga utang mo kanyak. Makauray ka kadimot. Agenggat ka ano nga, ingagurayak. Saan pa'y nga rudan na i-release, tinamnamaak nga ibayad ko kan ka? Ay, awanon. Utang man gaya mo tinamnamaam nga ibayad mo kanyak. Narigat kamot amasing singir. Anyat masapol mo, Maray. Agpatulong ako makun ka, Maray. Agpatulong. Anya aklase ti tulong ti kasapulang, Maray. Tulungan nakman nga agsingir iti utang ti manugang mau. Utang ti manugang kaw. Ay nawaw, kamalisamot ti tao a kinasaritam. Asawa ni Clifford nga anak mo day di Adivina, saan ka day? No kasta. Adda utang ni Divina kang ka? Adda Maray, kita tilista akaw. Adda mo lang ID, konfirma na dita. Ay nawaw, mangibabain launay mo day di ababaay. Napanak iti ayan day tay. Kat saan kanupay ang nai-realize tinamnamaan na nga ibayad na kanyak. Ayawanon, agparigat akon nga agsingir, tanagsasangamot ten ti utang na. Ay una yan ti kasta nga aramid day di amanugang kaw. Anya ti may imbagan ni muna, bakit? Tulungak ka nung agsingir. Asinaw ti singirin yaw. Ni Divina amanugang taa. Dakkel ti utang na iti daya amuna kanaw. Ni Divina, asosyal amanugang mau. Isulaang mat ti manugang kung agnagan iti Divina. Ay, day takit din. Ibabain na launay mo ti pamilya tayaw. Amo ka din ni Clifford, ti kasta nga naramid ti asawa na. Day tatijak ang mulakay. Awagak to ti anak ta. Isu, matlagaya makas jay ti postura na. At kwarta na, ngam nagapumot gayam iti utang. Ibabain na launay mo ti pamilya tayaw. Iti kasta nga aramidin na. Saan ka day, nga iso ti paboritom amanugang iday? Takas na kunam kat sosyal akit kitaan. Sosyal nga agpaysaw. Hangam jak mo amo ang nagsasangagayam ti utang na. Anya ti gagara yun, nanang? Bayada mo, dagiti utang mo. Ha? Di ka man agindi di amo dita. Amok ti may papan kadagiti utang mo anya. Utang mo't nga bagbagayo. Imay ti nakautangam iji balay ket nagpakpakaasi kanyak. Tulungak ka nung agsingir. Anya? Pangasim tagbayad ka. Saan ati anak ko kan ti pamilya mi ti ibabain mo? Nawatam. Ni, nanang, apay nga anak po do ti ulo yo, katsiyak mo't timang bayad ka dagi jay. Gapaw ta mairamraman kami iti kalukwam. Kundi purmakan pa sosyal ka kanumat. Tagayam, nagsasangamit tan ti utang mo. Nakababain ti kasta. Pudno ka di tinadamag ko lakay. Adda ka numot saan ang nagkinaawatan dananang kan Divina. Uwan taado kanumot gayam ti utang ti asawa ni Manong Clifford. Anya? No idi, kat dakkel ti bilib ni nanang kenkwana, ta sosyal akit kitaan. Saanan ita?
Ngamin, ibabain mo ti sosyal amanugang nga ipampanakil na launay. Ay, una yan. No apay mo't ngamin ang imutang pailaang. Diyak manamukin ko na. Pakurangan na siguro tititid ni Manong akwarta. Dayta ti parikot kadagiti tattao adi na ammo ti makontento. Di da ammo ti limitasyon da. Nay, kita ma, amang ano jak ammo kat adumot gaya man utang mo dita. Ay sos, awan pagdanagam. Tauray kastuyak laeng, oray simple aklaeng, awan ti ilimlimad ko nga utang ko lakay. Ay nalakay, inkarik itibagik asaan ko nga ibabain dagiti nakaikamangak. Saan kayaw nagkuyog ka ni Divina? Sana, jak kaya ti maibabain. Saan ka di nga iso ti paboritom? Tasigun kan ka kat sosyal akit kitaan. May panakil mao kadagiti kabagyan tayaw. Sana ita? Sosyal nga agpaiso no kitkitaan. Ngam adu magayam utang na. Anya nga iti makunam ita. Awanan numaamuan dagiti kabagyan tayaw. Siya kon ti maibabain. Sapay impanpanakkel ko day ta manugang ta. Iso pa ti paborito man ya. Agtal na ka man dita. Naimbag pa ni Gladys. Simple kan amo na ti makontentaw. Saan nga utangira? Day ta nga raw. Sakit inuy-uyaw ko day jay iday. Pagadalam na ita bakit agbalin ka nga minapatas. Saan agaputa sosyal di may sakit. Iroromon mumutan di may sa. Oh, anya nga ita. Ti manugang ngay pampanakil mo iday kat isumot lang ti mangibabain kan ka. Ay, nawaw! Di mo rebang nga iruruman ti manugang mo, gaputa simple laang a tao. Uray simple laang no nasaya at met ti panagpuspuso na, kan amo na ti makontento, dakkelan a pagyamanam dayta. Ngem ti manugang a feeling sosyal, tagayam na ilumlummet iti utang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ni Oliver nga nanang. Ada trabaho na, apay kaday. Adala na patag nga ibagakan kwa na nanang. Sigurado ang marabyan manday tiyayon. Ano saklatan nga urayan nanang? Pudno ka di tinadamag ko? Naipromote kanumot ti kapsat ko. Wan, naipromote nga agpaiso anak ko. No kasta, nanayunan mo nga rod ti sweldo na. Day tamot ti kunan na. Nasaya at mga rod ano kasta. Mabalinan ti agpatulong kang kwa na. Ay nawaw, agpatulong. Nanang, agpatulong ak iti kapsat ko. Di bali ata awan pa'y maputot na, kandida pa'y nagkasar iti nubya na. Anya ti bagam, manang salay. Nadamag ko ang naipromote ka kano ading ko. Agpatulong kami kumakang ka. Anya klase ti tulang ti kasapulan niya. Mabalin ka day asi katimang paadal iti kaanakam. Tulungan na kami kuma. Anya? Ay nawaw, di bali ata awan pa'y maasawa kan anak mo. Public school mo ti pagat-adalan ti kaanak ak manang. Ngam adulat tamo paggasgastusan may. Kan allowance na mo laangan
kaasyan na kam kumaading ko. Naimbag kang kaa, tauray kasano, kat mayat ti trabahom. Di ka marigatan unay. Sige, Kaya't kadi asawunday ta, pagadalam ti kaanakam ading ko. tumulong ak manang. Ngam tulungan nyo lagtamot ati anak yaw. Ay na, agyaman aklaunay ading ko. Nakasaritam ka titikapsat mo, Salay. Wan lakay. Kahit anyat imbaga na nga eh. Tulungan ta ka di amang paadal iti anak ta. Wan kanu lakay. Ay na, nagsaya tayo. Santa na parikot ti allowance ti anak ta bakit? Naku nampay. Naimbaglangan, tamayat ti trabaho ti kapsat mo. Ay wan saan marigatan unay. Manutintid ng allowance ti kanakan na nga eh. Awan pay, inton umay alawas kanu amang ted. Urayin ta nga ron bakit? Manual daw lang mutkit di dayta. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y balayo, Oliver ading ko. Hapay ka di manang? Naibusan ti allowance ti kaanakam. Ay nawa, kaano laang idi ng tudak. Ada ngamin binayadan da a project iji pagadalan. Anya? Mangted ka man iti uray basit laeng, ta isupay agastusan na. Inton katapusan ko maamang tudak manang. I-advance mulatan ati daduma. Ni manang mag? Maasyan ka kadi iti kaanakam. Nalalala, unay, mang tudak gam sa ngaribo pay lang ah. Ay nawaw, nayunam Anya laeng matimagatang ti sangaribo ita apanawon ngay. Ay nawa, day talaang tiinted ti kapsat mo. Wan nga rod lakay. Imbagam kumakurang day ta ah. Idi imbagak anayunan na. Kasla ibabawi na mo ngamin. Iso nga inawat kulatan Saan ka di nga imanugot at tumulong? Idi nagsarita kayo? Jak man amo iti dayja akapsat ko. Jak amo ti taray ti panunot na. Anya laang matimagatang ti sangaribo itangay. Naku nampay. Angam di balay. Maanusan pay laeng numano ti inted na. Mangted makit di manen inton katapusan. Anya pa nga ron. Awan mo't pagpilyan tayo. Anya ti kayat mo nga inuman ta gumatahak di ta store. Orange Diyos lahat tamanin ah. Mala, orayan nak ta gumatahak iti merienda talakay. Ay, Salay! Salay! Hoy! Salay! Ay unay ba't nanang? Makapakigtot kayo mat. Agasa man day ta abiyag yung agasawa. Apay ka di aya. Day ta lang samot maturog ti ubrahin nyo iti asawam. Ay nawaw, saan Kamali ti pampanunutan nyo nanang. Anya nga ron ti kayat asawan ti kastangar aramiden nyaw. Naira na laeng amadama ti panagina namin nanang. Anyat gagarayo aya. Awan mo't kit day. Mapanak ko maiti ayan ni Antime. Ngum napilitan nak adim magas idi nakita kayo kin nila kay mo. Kitaon nila kay mo. Naimas ti turog na iti sirok ti mangga. Nabannog day ta iso akasta nanang. Ay kitain nyo Saan agapaw tada ni Oliver amang papaadal iti anak yaw. Kaday talatan agre-relaxer aramidan yaw. Aramidan nyo latamot ati kabailan yaw. Intun kuan mauma ti kapsat mau. Nay, hapi ako sa tamot tan manong dyan yaw. O sino ka? Ay nawa, siya dataw. Kapsat asawam. Siga magayam bayaw. Sa dino tinagapam aya. Nabartig kayo manay. Masansan samot ang ti panagin inom nyo itaarak manaw. Gusto talaga ti biyaga. Imbis ngagtrabaho kayo. Saan taarak mo ti sangsangon niya? Sino ako mamangibagay ti kasta kanya? Bayaw ka lang mo da. Nalipatan yung samot tayo na sakti mang papaadal iti putot yaw. Nagsasaw ni manang sanay ka. Obligato Nasurukan ado atawan asika timang suporta iti kaanak ka manakaw. Dua atawan meten relax lang damanang mo kan ti asawa na. Dahil tangarot na. Relax da nga gasawa.
Kanayon ko ang masabat ni Manong Junior ang nabartag. Makitam day tangar aramidan da. Iyin inom dati kwarta da. Nanang, panagkunayaw, okay lang nga ta. No isardeng ko pa ang timangtid iti kwarta, iti ka anak ka. Kasi ti ka anakam. Ngum saan mo't amabalain asikalatan tinamnamaan ti kamsat mo. Saan agapo tada natalgad at trabaho. Ken awan pa'y asawa ken anak mo. Ket obligaan da kamutaan. Kasaritak nga rin ni Manang nanang. Plano mi mutlaang ngaming kinikayla tagkalaysa. Ay nawaw. Mga asawa kamutaan anak kao. Oo, nanang. Iso nga ako nungak mutan para iti bagay. Para iti masakbayan ti pamilya abuklan may kinikayla. At na patag ngay bakang kamanang. Makapadanag kamot. Anyat ibagam aya Oliver. Saan kun asuportaran ti panagadal ti kaanakak? Ay nawaw, apay ngay. Nagsaritaan ta ti maipapan iti dayta abanag saan ka day? Wain, ngam kasapulak mo ti agurnong. Para iti kalay sa amikin kayla. Para iti pamilya abuklan may. Anya? Mga sawa kan? Wain, manang. Sapay la kumaatosan nga agsakit tinakam yung kanya. Kasano nga rudan ti panagadal ti kaanakam no kastalaeng. Adda kayo umot kini Manong Junior. Ay, saan ang mabalin ti kasta kanyak Bigbiglaan na kami mo. Makitulag ka. Sa ita, ibabawim gayam. Nakapagdesisyon akong manang. Awanan tinamnamaan yung akwarta kanya. Anya? Manutintod ti kabsat mo aya. Apay di ka makaisag. Awa mo nga rutintin na akwarta. Ay nawa, apay nga awan. Awanan tinamnamaan tayo at tulong kankwana. Taagurnong da kanumatan iti nobya na. Kahit ti panagadal ti anak tangay. Kasanulaangin. Ay, day tangarot ti parikot lakay. Uray siyak, jak amo no kasanaw. Oo na yan, dahil ta kabsat mo. Mangilawlawan man. Makitultulag at tumulong sa ita. Ag-back out akasta. Awan matan maaramidan tayo. Bakit? Anya nga tanong agpatulong ka kininanang. Ibagam nga ay aywan na ti kabsat mo tapno tulungan da tayo. May samat ni Nanang. Sigurado asaan at tumulong day jay lakay. Anya ti aramidam dito'y balay kayla. Imay ko la sinarungkaran ni Nana manang sali. Adaman damagakeng ka. Anya day tamanang. Talaga ka day akayat mo ti makikalay sa itikabsat ko. Ay nawaw, kaya't ko la unay amanang. Amom ka day, agapukin ka kat di nan tulungan ti kaanakan na. Ha? Saan nan asuportaran ti panagadal ti kaanakan na, gapukin ka kunak. Sika tinang dadaal iti nasaya at alinangan may. Inagawang pa'y ti anak ko. Kasanulaangan ti masakbayan na. Anya? Day, anya day tayo magbagag nga inagawan na sika salay. Imbagak laang ti mapaspasamak. Tapno amo day ti ababae ti pagluglugaran na nanang. Anyat kunam? Siya kano tinang dadaal itilin na ngayong agkabsat, Oliver. Saan lang aday ta? Inagawa kanupay ti kaanakam. Imbaga ni Manang Sali day takeng ka? Un, Ay una yan ni Mana. May samot asa na makawaawa. hey, jakam mo no kasanon. Di mo latan ni kaskaso ni Manang. Kasano nga inuguraan da. Gumura ginggat kay kaya na. Ti panunutan talaangan. Kat awan na dagsan na basulta katakwada. Madilaang tirik nada. Taing sublik ti responsibilidad da iti anak da. Pangaasim amanang. Apay, anya manan ti parikot mo aya. Ay nawaw. Amok nga mo yun na apay nga imayak ditaw. Kasano ko maamaam mo kat di mo pa'y matimbaga. Diyak kaya ti kasjaya pa nagsasaw mo itinubyak manang. Imbagak day jay tapno ammo na ti pagluglugaran na. Desisyon ko ti saanin amang ti di kwarta manang. At da kayo mo't kinimanong Junyaw. Napigsa kayo pa'y mag. Agtrabaho kayo tapno mapagadalyo ti anak yaw. Gapo iti day ta kayla. Kastamot tan ti panagsasaong kanyak. Saan ani kayla ti ayan ti parikaw manang? Da kayo ti ayan ti parikaw? Iso asakbay nga agsao kayaw. Amun nyo nga umuna ti lugar yaw. Tulungan man daading mo nga agplano, anak kao. Kabaalan da day tan nanang. Ay nawaw, apay akastamutan. Jak to pulos maaksiptar day ta kayla nanang. Ay pangaasim man salay.
Saan anasaya at tikasta ka panunuta, manakaw? Husto lang tinaramin ni Oliver. Agpudno kay man kanyak nanang. Di yun samot kayat ama kaadal ti apuyaw. Sana kasta. Ti kanyak laeng kat di mo obligaan ti kabsat mo amang tulong iti anak mo. Laglagi pam, saan a responsibilidad ni Oliver ti anak yaw? Obligaan nyo mo't jay tao. Di yu kayat atulungan na kami. Kasano kat obligaan nyo mo't jay tao? Ti tao, tumulong dayta no amuna a deserving kayaw. Agsalukag kayo mga min iti asawa manakaw. Sana gapauta ni Oliver tada kwarta na. Kat isumuntan ti mangibaklay iti responsibilidad diyaw. Di nakmatan pagan ano dayjay nga Oliver. Natural, nasakit tinakam-nakan ka. Anya, No agsasao ka nga main kat kunamlan asino ka. Jay kanayon ko nga ipagakan ka. Agagat kayo mo't nga main. Saan aday ta obliga ti sabali at tao amang paadal iti anak mo. makapaasar mo't nanang. Anya ti pakaasaram kat manuatawon mo't nagnumar ka iti kwarta nagregatan ti kabsat mo. Alawo na nanang. Siya kun ti ayan ti biddot. Ay talagang amin asadot ka. Iso agbalbaliw ka anak ko. Agbalbaliw kayo iti asawam. Aggagat kayo tapno mapaadal yo ti anak yaw. Wanan. Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta. Kat saan agapo tanda kwarta jay maysa. Isumutan ti obligaan tayaw. Saan anasaya at ti kasta akapanunutan. Agaplay kan junior. Ay nao, apay asak ngay. Anya nga ro ti kayat mo. Agtugtugaw ka laang dito'y balay. Kasanaw ti panagadal ti putot mo no kastalaang. Kunak man no kinasarita mong tikabsat mo. Saanan akayat ni Oliver ti tumulong. Ay nawa, isutad da kwarta na. Ngam kastapay lang. Iimot na. Desisyon na matenday taa. Kwarta na mo nga main. Saan ang mabalin nga obligaan tayo? Kaslasaan kayo nga agkabsat. No sino pa'y tadaan, isupay ti imot. Wan ata makitkita na ti ar-aramiden talakay. Iso siguro ti may saan nakadismayaan na. Nakitak ni Manong Junyaw, iti may sa department store iti sintro nanang. Wan, ijay kanumot ti pagtrab-trabahuan na kuna ni manang mau. Masayat mo't tanapanunot na tinag-apply. Wan takasapulan dati kwarta para iti panagadal tiyanak da. Masapul nga agurnong da. Tano ag kolehiyo ni kitay, sigurado adakil ti kwarta kasapulan da. Gusto lang nga ro tinaramid ko nanang. At least, nagnakam da atwa. Wala anak ko. Agtrabaho da, tapno maitad dati kasapulan ti anak da. Saan anasaya at asabali at tao ti obligaan da. Uray si kamot, nagananos kamot itay, sakbay anaadaan ka itinatalgad at trabaho. Nakunayo pa'y nanang. Ado mo ti sakripisyo kiday. Dayta ko mati panunutan ti kabsat mao. Natang, para kada kayo, Oliver. Ay na, agyaman aklaw na, manang salay. Awan anyaman na. Ni nanang ngay. Awan ni nanang dito'y balay. Napan iti ayan ti kumari na. Kasta aya. Sumrka atag kapita pa. Saanan? Agawid ako, tagluto ak pa iti pangrabyan me. Nasa papay manang. Agtuko ka kitay tagkapita. O sige. Kung gaya, kumusta mo ti trabaho ni Manong Junior? Narigat ka no. Nga masapol nga anusan na tapno adda gastusan ni Kitty. Kasta talaga tagtrabaho manang. Masapol nga ganos tayaw. Nikitay, kumusta ti panagadal na? Okay laang mat. Adamat kit di mait-ited mi nga allowance na. Ta adamat ten trabaho ti amana. Ti plano yukin kailang agkalay sangay. Matuloy intong December manang. Kumplito ka di ti masapsapol yaw. Awan pa iti souvenir manang. O sige, siya kun ti makaamo iti souvenir. Ha? Isula ang mati kabaalak nga aramidon tapno makabawi ak iti tulong mo kada kami ide.
Sigurado ka, manang? Wen, i-DIY ko latan tapno makatipid kayo ading ko. Alaman nga rin, manang. Ay na, agyaman aklaunay. Ay, nawaw! Saan aga po da kwarta ti kapsat mo kat obliga ang matan at tumulong kan ka? No ka ba alam ti agtrabaho, aramidam, tati kapsat, uray di mo obligaan no amuna a deserve mo ti matulungan, si pupuso at tumulong dayta nga uray di mo dawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrobwata ko, nanang. Mabiit lang ang lani anak ko. Ada ka di ibili nyo, nanang? Oh, balon mo iti pagadalan. Ano sampay lang wan? Day tala ang matinatgada. Ay, nawaw. Awan samot ten kwartayo, nanang. Tinapatag at adda balon mo iti pagadalan. Agyaman naklaunay, nanang. No amula ang kumanitatang titumulong, saan kay kumaamadagsanan unay? Ay na anak ko, sipod pa'y idi, saanin ama pang namnamaan ti amam. Iso ti makagapaw no apay anagsina kami. Ang ditan pagsaritaan ti may papan iti day taaba naganak ko. Agrubat ka din, tapno di ka maladaw iti klaseng. Agyaman nakman ng nanang, inakon. Sige, agan-anad ka anak ko. Agawid ka adagos no malpas ti klase, ma? Sa dinaw ti papa na, mister. Si kamo ti masabat ka. Makitang danak iti gayim ko, nanang. Kimutong ka pa yan. Wan nga rod, nanang. Adumat nga min ti pakakumikumak. Awanan ti husto nga inanak. Ay, wan, kumusta mo ti apaw? Nasaya at mga nanang. Adda klase na ita. Iso asyak lang ti makitang dan. Bayam. Ibagak kiniwilay tamangtad iti allowance ti anak yaw. Awan samutan ti bibiyang na iti putot na nanang. Ay bagbagaak manan. Barang malawlawagan ti panunot na. Para mo't iti putot na. No anyaman ti diyo nagkinawatan iday. Saan anasaya at nga iraman na nilanay nga anak yaw. Nanang, anya tinluto yung masida. Sa anak pa'y anak kalutaw. Ay nawa, mabisbisi na kong. Ang kapay-kapay laang Adamot na bati akamutay. Nya pa nga rod nga. Awamot pagpilyak. Ungayam, nagsweldo kayo kaday. Ay nawa, kasang-sangpit ko lang masweldo mo tinadagos si salsaludsunan nyo. Una, tano at asweldo. Ikam nila ni aputot mo iti allowance na. Maasyan ka ba't akin ni Esther? Agmay-may sang agsakripisyo para iti anak yaw. Apay kumamang tudak pa ilaan. Kabalan ni Esther dayta. Di ka mabaeng iti kastangar aramidam. No kasapulan dati tulong ko, isuda tumasidag ganyak. Ay, di ka man nagbalin ang naturay dita. No responsable kang ama. Uray saan adumawat iputot mau. Ikamlata, tapagrebangam ka nga ruday takas ama. Ay nawa, isuda ti umay dito'y balay Isuda nga rutag kasapulan. Anya ti kayat mau. Agparinto mong da iti sangwanam, tapnula ang tulungam ida. Ayawan mo nuwilay. Agrubuan ta kon tatang. Ay nawa, so di naman ti papa na, Mister.
Ni tatang met, sa dino kumapay nga makitang danak manin Agi na nakabot No agi na naak pangalaan mi nga itigastusan mi tatang. Kita man tabagem. Kimutong ka. Tinapatagkat at dagastusan nila ni tatang. Amoy met, awan ti bibiyang ti amanakan kwa na. Una yun ti kastagasat yaw. Addan to ka di tatang. Ngam no ita, saan pa'y amabalin nga agi na naa? Tanukas na ti aramida. Kasanulaangan nga iti masakbayan ti anak ko. Nasaya at mauta nalagip mo ti may dito'y balay, lani apaw. Kaya't ko ang makasarita ni tatang apong. Anya ti masapul mo na. Dumawatak iti kwarta. Saan ang mabalin ani nanang lang ti agtrap-trabaho para kanyak. Pagrebengan na ti tumulong kanyak, ta isungarod ket ti amak. Husto launay tanak unam apaw. Ilaban mo ti karbengam kas putot na. Tapno saan adumakkel ti ulo na. Sa anak ko mga umay ngam no choice apong. Maasyanak launay ang makakitkita kin ni nanang. Inaldaw laangan ang mabanbannog. When nga road, nasabat ko idi na minsan, kat medyo kimot daw. Wen ata di maten agina na apong. Saan kano ang mabalin taawan gastusan may. Orayam ni tatang mau, ta dumawat ka iti kwarta kan kwa na. Nagsweldo da iti kalman, iso asigurado nga adda kwarta na dayjay. Addaak tatang. Kasapulak ti kwarta. Kasta, no da kayo tagkasapulan, da kayo tumasidag. Di ka pa-importante. Mano ti kasapulan? 2,000 laang kumatatang. Ay naw, nagdakilan. Manu atawunan nga awan in interview. 500 lang timated ko ka. Ay nawaw. Panagkunayo ka di kat umanay ta 500. Di ka ba nagreklamo siga? Sa anak nga agrik-reklamo. Ibagbagak laang ti pudno. Agahasam man dayta. 500 lang gayam ti kabaalan nyo nga ited. Ngam nagadun asa uyo. Saan ko abasol no saan ka nga imay dito balay iti mano atawen? Kas na ko nakitayan, no kasapulan nyo ti tulong ko da kayo ti umay dito balay. Sana siyak ti parparigatan nyo. Nukas tamat laang. Uray di kan mangtag. Ano saklatan? Amang ano inton madamdamang kat isidir yung tumat laang. Awan ganas na. Awanan, gimuran gay ubeng. Imbagak lang ti pudno. Ay nawaw, panagkunam kaday kat nasaya at tikasjay apan nagsasaw ma. Awanin maramidan nyo tanalpasin nanang. At least, naibagak ti kahit kung naibagak katakwata. Saan nga nanayaw kat napigsa kawilay, tandaan am dayta. Kanya kumaita. Dumtang to ti aldaw akasapulam ti tulong ti anak mo. Luag sakita kat matayak. Idi ka aldaklatan. Saan mo ta narigat na dyan? Narigat agsasao ko naktumag. Nalakalaeng nanang. Di ka agsaw akasta. Nga may hindi mo amaw ti masakbayan ti tunggal maysa. Di mo amaw no anya ti sumaruno ang mapasamak. Iso apang nga asim tagtanang ka. Nagado ti dakas abalikas na apong. Awan lang arudo na itulong na. Kastapay lang tarabid na. No kasapulan nyo ti tulong, da kayo ti umay ditoy, kunana. Ngam numapanak iti ayan na, nagadua sa una. Kasla sakitin na mutla ang dagit itultulong na kanyak. Bayamong tabam. Sadlang nga ito tal daw. Apo. Apay, anya tinapasama. Kwa, anak ko. Napanta ka di iti ayan ti amam lani. Uwan nanang, kunak numaasyan kanyak ngam saan matgayam. Ay nawaw. Apay anapan ka pa'y lang aming ijay anak ko. Gaputang maasyanak kada kayo nanang. Da kayo lang ti agsak-sakripisyo para kanyak. Ay naanak ko, awan ka asi day ti a tao. Di kay madanagan, saan akon amapan ijay nanang. Napanaknakakon nga awan konsensya ti amak. Nasaya at laangan, tanasalaw ka dito'y dalan. Abay, agdawat ka mo titi kwarta, Esther. Di mon ka ba na pagadalan, danak mo. Tapno ibagakan ka, sa anak arupat kwarta. Ay naw, di ka man. Amo ka kwarta ti habol yung kanyak. Di kanyak lang, kat no awan maitulong mo iti anak mo, aguli magkalatan.
Nya. Saan ang masapul a pagsasawam nila ni? Ay, nawaw. Anya tinakakatkatawa itimbagak, ha? Nakakatawa kayo nga ginais time. Anya niya? Saan lang nga ita ti Aldaw, Willie? Dumtang to ti Aldaw, akasapulam ti tulong ti anak ta. Ayat ko lang. Jak nangaga. Ipigpig samar. Saan lang amay may sa ti Aldaw, kunak? Pagbabawyam to dagitang aramidam kada kami. Kumusta ti trabaho, mla ni anak ko? Makapabannog nga rod, nanang. Ano, Sam? Kasta talaga tagtrabaho. Wen, nanang. Tinapatag kat adapak trabahwak. Ni Apo ngay. Adda iti silid na. Madama nga agin ina na. Apay, kimarumanan ti an-anayan na. Wan nga rod anak ko. Naliwayan nan sama tinagtumar iti agas na, nanang. Ay, dayta nga rod. Adamat ginatang ko. Nalipatan na ati numar, iso akas na. Kimarumanan. Una yan ni Apong. Panawan kayo pa, takasaritak man, nanang. Urayam lata na makariing anak ko. Di mo disturbon, ti pan naturog na. Kumusta mo tantirik na builay? Kakapsotak na lang. Ana, arak pa mo. Naimbaglaangan, tada nang itaraykan ka dito ospital. Nanang, jak pa'y kaya't timatay. Ay nawaw, dakpay kaya't timatay ko na ngamawan mo't dengdeng gumasaw. Anya ti ko na dagiti doktor nanang. No saan mo pa'y nga isardeng ti panagin inumbaw, talaga ang maustel kan. Ah, anya? Kasano nga ron ita? Ada kwarta am apagpaagas mo. Wan. Ay katawan nga ron na. Nanang, jak pa'y kaya't timatay. Tulungan ako ma. Anya din natamag ka, Star. No hospital ka naman ni Wilay. Isumati ko na datatang. Ay no, apay ka no ang hospital. Jakon malagip tatang. Basta ti kunada kat epekto kano tinalabas a panagin inom na iti ara. Ay kay kaki din. Awanen, makarkarma moten. Dakas nga min ti ugali na. Iba ka maganda na, tatulungan na ti ama na. Ang mga naawan kwarta na pagpaagas na. Ibagak token nila ni tatang. Barang kasan nila ni ti ama na. Uray no dakas tinararamid na ti kalabas. Anya jay ko na mga ibagam, nanang. Mapan mo bisitaan ni tatang mo iti ospital, anak ko. Ay nawaw, anya ti aramidin na iti ospital, nanang. Na ospital, gapo iti nalabas sa panagin inom na iti arak. Anya? Mapan mo kitaan tatulungan. Ang mga noawan kwarta na pagpaagas na. No iso ti agkasapulan iti tulong, iso ti umasidag, nanang. Anya, Isumat ti umay dito'y balay, ah. saan sapay mo't anak karwar? Urayak nga umay dito'y balay, nanang. Ti kayat ko kat personal mat a makisarita kanya. Nanang, duwang aldawan, sipod nagawid ta dito'y balay. Ngamdi mo't umay nila ni. Anya ko mati-expectaram nga eh. Damat ang trabaho na. Siguradong adda kwarta na tayo dyan, nanang. Una, ngam tinulungam kaday idi iso ti agkasapulan. Nanang, nagbabawi akong nakita desisyon ko. Imawag nila di kanya. Ngam sinaludsod na laang no nakarwarkan. Awan na nakamat na. Lokaano asarong karan na. No sika kano ti agkasapulan, sika ti mapan ijay balayda. Anya? Na, apay amas daaw ka. Kat kastamot ti sang kaibagam kan kwa na iday. Agin tuturay ka nga main. Nanang, Kunak tumangaming kan ka. Saan amay may sa ti Aldaw? Apo, anya ti planom.
Urayak ani tatang ti umay dito'y balay, apong. Ay nawaw, di nang sabot ka ba ulan ti magnaapo? Anusan na Iso nga ro ti agkasapulan iti tulong. Di iso ti umay dito'y balay. Ikaasi mo di tao. Ustulaang tapno ammo na tirik na, apong. Ay, kasanulaang nga Apay ama asyam kayo kenkwana. Katawan tupay kasi na kanyak idi. makapakonsensya mo dapok. Di kay madanagan. Ikak iti pagpaagas na. Kaya't kulaang ama padasan na ti imparik na kanyak. Idi siyak ti agpakpakaasi kenkwana. Tatang, ata ka din nila ni. Ada trabaho na ita. Awan pa yan nag-awid. Ano sa mga orayan Agtugaw ka pa barok. Agyaman naklaw na tatang. Kumusta mo tanti marikrik na mo ile? Kasi ti sigod. Adalat tadag iti gundaw ay marik na nga kakapsutak tatang. Noan niya mga mintinararabit mo hindi Nailaw anak nga ro tatang. Sa anak ng mga umay. Ngam nila ang naputod ko tinamlamak. Anya tiar aramidon nyo dito'y balay? Imayak, tagpatulong ako makin ka anak ko. Kasta No da kayo ti agkasapulan iti tulong. Da kayo mat ti umay dito'y balay. Mano ti kasapulan nyo? Siga manuti maitid mo anak ko. 500. Umanay mat siguro dayta. Numabalingkit na inayunam ko ma. Papuskula kang tirupa anak ko. Takayat ko pa'y agbyag iti napaot. Ita, ammo yun tirik nana. Uwan anak ko. Pasensyakan kadagiti adwa nagkurangak. Naladawan dayta apa nagbabawi yo. Itapay anakaturpus akon. Jakon kasapulan titulong yo. Anak ko, siyak tag kasapulan ita. Kasapulak launay titulong mo. Sapay la kumatakas siya nak. Ala, itid ko ti kwarta akasapulan nyo. Tapno di yumat ko na. Kumusta ti Riknam? Nasayatan na nang. Awanan din nasakit. Ay pagyamanan tayo ti Diyos, anak ko. Huwag nga rin na lang. Naimbag lang ang tanasyan nila ni kanya. Ay no awan nila awan Amang lamlamayan da kamutin Huwag nga rin na nang. Narigat tag sakit. Nawan ti kwarta. Kanawan kabagyan namang tulong kang ka. Naku nampay, iso arumbang lang nga isakit mo ti kapamilyam. Di kagbalin anaturay. Mala, sumurot ka ni jay kusina, tamangi dasara kiti kanenta. Wala lang. Hello, lani anak ko. Kumusta kayo matandita, tatang? Kasi tapo, anak ko. Ininot mo din kag subsubli ti pigsak. Kalpasan ti nasurok ang makatawan apa nagpaagas ko. Ni Apong ngay, kumusta matan? Nasayat mo't lang, anak ko. Napigsapay mo't. Agpasyar kanto dito balay ano saan ka busy. Wan, umay kaminto kininanang no day off ko. Agpakada akon, taagrugi man ang titrabaho may. O sige, agan ang nagkadita anak ko. Nagasat ka, Willie. Uray maday tinararamid mo iti kalabas. Kat nasaya at lata ti anak mo kan ka. Huwag nga ron na lang. Di mon sayangan day tagundaway anak ko. Ipariknam iti putot mo ti pamatag ti maysa nga ama. Ay, nawaw! Kas ama, responsibilidad mo ti mangted kadagiti masapsapul ti anak mo. Di ka agim imot. Ipaay mo ti sustento kan pamatag ti maysa nga ama. Iti kasta katulungan da kan tumat intundumteng ti aldaw ako mapsut ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho
Ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sigurado, asaan nga umanugot ni Tatang Mau iti kasta a plano, Lourdes anak ko. 23 ko, nanang. Kanya man ita plano magmagagaw. Taputot mo makilib-in kano iti daydi anulay. Ay daw, makilive-in na dagaws. Awan pa'y sabit makabulan sipon inaklon mo doon dyan lalaki. Sabay sa, di mo ang muti husto kinatao na. Saan kami matan nga ubing, tatang? Adda kaming iti husto nga edad. Weng! Saan kayong gaubeng? Nabanda ka di kwartayaw. Adurong yaw. At na talaga ng trabaho yaw. Narigat ti agpamilya. Isu asaan kuma dinadarasudos anak ko. Magpanunutan nyo man pa yan bag. Sa nakasta, pinanunot nyo kita ramidan nyo ba't nadagaws. Siguraduhin nyo ba ha? Sigurado kaming kininoli, tatang, nanang. Tipilit na bailan. Basit matgayam ti pinilim a kwarto, tanoli. Wan ata isula ang tinalaka ti abang na. Sa bagay, tinapat agkadwatan. Wan naimbang man tayo manugod dagiti datakkel mo nga live-in ta. Di da kayat, ng impilit ko Saan mat amabalin nga isuda ti agdesisyon para kanya. Ay wan at tangarod magpanunot mo. Ay, tulungan nakman ket di amang isarak kadagiti gamit ko. Ay nawa, inalam amay. Saan? Inalakla ang dagiti kasapulak. At dapay may saabag igirwar. Sige, siya akong timang isarag. Nasaya at magtanagawid kan lakay. At ka di parikot. Pimanawad ni Lourdes. Agabang da kano kininulay. Kat, Ay nawaw, day tala ang tibagam. Di ka madanagan iti anak ta. niya nga rin ti maramitak. Nung pilit na milahin ti kahit na. Wala nga. Ay nalusa liaya. Kasla di mo ammo ti anak mo. Uri ipaguday ta. Sigurado nga garamit iti pamuspusa. Kas day nagarudan. Palubusam. Tapno mapadasan na ti may bagbakin kwa na. Nulapdan ta. Sigurado aglibas mo lang. Nakilib-in mo't gaya mo ni Lourdes Maray. Wan ata isumati kayat na marimir na. Ay linapdan nyo kumaa. Uray lapdan may. Aramiden na latta maray. Narigat mo ngarod ang mabagbagan dayjay. No ada maibagakin kwa na kitagidaksin da. Ay, ipagarup da siguro analakat yung pamilya. Naku nampay maray. Pagtrab-trabahuan ni Lourdes itaya. Makitangtang danlaang maray. Jay kalib-in na nga'y. Agpadada Di daw mo kaya ti agaplay iti permanente at trabaho. Na, kasanon tulangan nga'y numaadaan da iti anak. Makaamiris dan to siguro no dumtengen ti parikot maray. Anya ti pangaldawan tangay, Noli. Gumatang kay titlog di tayo store. At dapay kwartam. At dapat sa nga gasot anabati. Kaano ngay ngagtrabaho ka? Amangan no maibusan ti budget ka. Ay nawa, agkalma ka laan. Siyak ti makaam mo. Diyak kaya ti matay iti bisin, Noli. Huwag ko naklangarot. Aguray mo't ngamin tagpampanunot ak ngarot iti solusyon. Alam gid iti sang gasot iti bulsa. Tagumatang ka iti sa daenda. Sige, siyak ti gumatang. Ngam si ti mangiluto Si kamot to na. Awan pa'y mo trabaho. Mano alawasan at di ka nakitang dam. Maalawanan. Siya kon. Agawa ang taning. Mabisbisi na kong. Sika magayam day ta, Lourdes anak ko. Siyak nga rod, nanang. Anya ta ginatang mau. Apay nga ilumlumang mau. Ay, kwa, saan mo't nanang? Dakayukit di mo't. Anya nga roday ta. Ay, kwa, itlog, nanang. Day ta ti pangaldawan diyaw. O, nanang. Saan kay sa mo nga may nga agtrab-trabaho? Agtrab-trabaho kami mo't, nanang. Mano ti abang yu ijay ngay. 2,000, nanang.
Adapay abang abay bayadan yaw. Diyo kayat ti agnaad ije balay? Saanon? Kabailan mi mati agabang? Sigurado ka. Una, sigurado ak nanang. Sige, agpatuloy akon, taagur-urayan ni Noli. Saan kami pa'y anangal daw, nanang? Nasabat ko ni Lourdes di tadalan itay lakay. Anda ko ba italo na sabat mo? Gimatang iti itlog. Isukano ti pangaldawan da. Paya ba? Di tagarod ti biyaga pinili na. Di takdiran na. Kasano no panunutan dagiti kalugaran tayo nga awan bibiyang ta iti anak ta. Ay nawa. Kasano man ang awan bibiyang ta. Kat namin anumutan alabagbaganday ta. Natangkan lang kami tulo na. Ay, Di ko nagkarugtin ka bakit. Uri ipagod mo ta anak ta. Agpanunot tumidlaan day ti pauspusan. sa bagay. Bye-bye anda pay laang garaw tapno mapadasan ta. Uy ngamin tap na muna tirigat ngay bagbagatakin kwa niya iting. Ti may sapay gayam apagdandanagak. Kakasla di damot agtrabaho kenulay. Baka muta mo tina. Naturad na kanuman nag-live-in. Yung kasadog na mag-gayam tagtrabaho. Para makita no pagpatinggan ti sa uda. Nasurok ang makatawanan ngagdandan nata. Ngam awan mo't nagbaliwan ti biyag ta. Awan pa'y naimas mo't amasida. Di kag reklamo kasta. Ngamin, desisyon ta dahi ti adwa. Panagbabayad manen iti abang. Silaw kandanong. Si kapay lang ang tagbayad Nakipurdiya ka mo't idi na palabas alawas. Ay nawaw, si Kangay. Pagguduan ta ti gastos dito'y Si kapay lang ita, tasyak tumot intun umay abulan. Kasta timbagam kanyak idi. Ngam awan mo't. Nagpatingga ka lang ang iti saong. Kuno saan, agbulod ka pay lang kadagiti datakkel mo. Ay, jakmat kayat Anyan tulaangan nga iti baga ni tatang kanya. Awan mo amo ka pa muspusan. Saan mo't amabalin akas na akanayon? Tunggal awan kwartam, katsyak akanayon ti agdiskitar. So, kanya man ti bagang bakit. Nalabsan ba ti anak ta di ta kalsada itay. Ka medyo kimutong lakay. Ay nawa, saan siguro amang mga Day tangaro ti pagdanagak lakay. Tila pagtandanagan bakit. Kasanaw no pudno adi damang mangan. Ay nawa, agraman di tabanat. Kahit mo pagparikutan ka. Agtrabaho namin ngamin tapno at dalamutin ka. Lakay. Kin may isa. Sino ko ba pa iti mapabasaw? Kat desisyon damit din ka. Nasurok ang makatawinan tinapalabas lakay. Aging ka di ita, nasakit tinakam mo iti anak ta. Di mo konsensyen ti kalukwan ti anak mo. Awad dumakil ti ulo na nagbaling ka konsenti daw. Agsingsingiran ti landlady, Noli. Makisarita ka pay lang Ay na, makauma ti kastoy. Urayam nga itid dati tangdan ko. Aginggat ka ano nga agurayak, No amom nga min apa nagbabayad, agdiskitar ka adagos. Kat isumot na ramidag. Anyat pa nagkitam kanya kaya. Sige, kung taram amin agamit tapno mapirday. Nanay, pang-aasi yung adwa Agsardan kayo. Ay, makapasar tumot day taatao nana. Masansan mo ti panagapayaw. Di kay mabaen kadagiti kaarubayaw Rupat kwarta ngamin dahi ta babae nana. Sika lang arudan ti awan may tultulong na itigastos ditoy. Sika pa'y lang ang tigas na. Nito, Agtal na kayon adwa tanay. Agsiri pa dagiti kaarubayo iti tawada. Da kayo manen adwa ti pagsasaritaan da no kastalaan. Mapan mo bisitaan ti anak mo, Maray. Apay ka day maray. Masansan mo ti panagapa da iti daydaan ulay. Ay nawaw. Apay ka numot maray. Di da siguro mabayadan ti abang da, Maray. Ay na yan. Sakit nakapigpig sa ti sauda. Mangag dagiti kaaruba. Mangibabain mo dagita adwa. Sarong karam ida, Maray. No di da kabailan ti agabang, ibagam tag naidalatan dito'y balayaw.
Imbaga ko day ta iday, ngam di da nga rod kayat maray. Kasano nga ruden ngay dayta. Ibirberok dan tumo nga men. Ti damag ko kat may samot ngamin asakit ti ulo kadagiti dadakkel na dayjay anule. Anya nga tano sa rungkaran ta ti anak talakay. Itanyaga po ang mapan kay Jay. Masansan kanumat ti apada. Amangan ki dino anyat maaramid da iti tunggal maysa. Nilurudes tinagdesisyon na makilibing. Kat no ka sa pula na titulong ta. Iso to umasidag ah. Wen agam kasanulaangan no. Di ka kami nagpanunot iti negatibo ah. Madanaganak ta amangan no maisagmak ti anak talakay. Bayang palang. Tapno makami res. Agsublin to may lang dito yung balay. Nawarin ti paparan na. Pagimimpagi ka mo. Pumano kan? Jakon kayat noli. Agwin na swastan. Anya? Nauma akon kan ka. No ipilit ko pa'y tag na ditoy, siyaklakit diti kaasi. Hindi lang. Agwin na swastan. Agimpagi ak mo. Tapumanaw ako ni tiday to lugar. Awan bibiyang ko. Di uray di ka nagpakpakita kanya. Awan na sakit abakrang ko. Aglisi ka nga rudon. Tagimpagi Nakaimpake akon. Agawid akon. Makaammo ka matin itibiyag mo. Okay. San lang matasi ka ti babae dito lubong. Sayang lang ti oras ko iti dayja anoli nanang. Basol mo matlaang ah. Sika mat tinagdesisyon a makilibin ken kuana. Anya ti kunam kada kami kintatang mo iday. Saan kami nga ubeng kunam mat. Nagbidutak nanang. Numaamuan ni tatang mo dayta. Katawaan na ka ah. Ano sa kon ananang? Basol kumat ngamin. Di mo natakdiran tinsawsawang mo kada kami iday. Jay, nagawid ka ba? Kung naglagi din nung naragsak ka ni Jay. Saan tatang? Iso anak kiwin na swasa kon kininoli. Taparikot met akanayon ti sumangsangbay. Kung nakbando ka ba ilan yaw? Nagbidutak tatang. Kung naktubay kay, nakaharit kang tumay namin ni Jay. Tugsasaw ka? Apo, kasla ka ba ilam? Apay akas jay nanang. Ay nawaw, tian niya anak ko. Apay akas jay ni tatang. Uray anyat aramida kat di nakpagan ano. Wen na sakit tinakam na iti inaramid mo. Kaano nga ta mapakawan nak? Day tatijak amo anak ko. Bayam, kasaritak to ti amam. Agyaman nak nanang. Ay wun gayam, sa dino ti ayan ninuli itangay. Diyakan mo nanang. In black min ti tunggal maysa. Talaga kaday, asaanan ama ornos ti parikot yaw. Saanan nanang? Diyak matla kayatin ti makisinublan kan kuana. Sakit ti ulo day di alalaki. Darasuros kay tumo nga men. Diyo ipangag ti sao. Sakbay a naglibin kayaw, kat insigurado yu kumapay mat ah. Talaga kaday, adi mo mapakawan ti anak talakay. Kasano, nulitin naman ti kasi nga darabid na. Panagkunak kat nakaamiris mo tan lakay. Kanya tamo tayo. Ang mga no, daman nam amuna dita. Kit basta makilibin tumayan. Nariga tinagdalanan na lakay. Sigurado adi na kayat amaulit manen. Pangaasem tapakawanam ti anak ta. Madlaw na nga men nga adayo tirik nam kengkwana. Nila, winin. Kasalitak tayo. Agyaman naklaunay lakay. Anak talataday jay. Isu arumbeng laeng atulungan talakay. Mangad ka pa'y, anak ko. Ha? Nagluto kiti tinula. Ay nawaw. Italaang manin atatang. Mangan ka. Tapno lumukmag ka man basit. Kimutong ka ba nga minay? Wan nga rod tatang. Grabe mat ngamin ti stress ko. Takanayon nga agapa kami kininoli. Ay, wait. Ayan ninuli ita. Diyak amo tatang. Awanin plano yaw, among undos iti relasyon yaw. Saanin tatang? Diyak kayatin. Kay takay, nalaka kada kayaw ti makilive-in. Nalakamit ti makisina. Saanin ang maulit tatang? Nagadala kong tinapasamak kada kami iti ex ko. Narigat mat gayam. Agabrod ka mat kaya, batakaw. Wan tatang,
Ipadas ko man matigasat ko ijay abroad. Narigat sa amin ti trabaho jay. Ano san atatang tapno makaurnungak matlaang. Kita ma. Ang mga nood na mamaamom ijay kat agbaliw ti planam. Ang mga kid din no makilive-in kay jay abroad. Ni tatang mat. Diyak kayat amaulit man ng tinapasama kanya. Ti kayat kulangan ita, kat makaurnong. Iti kasta, adda gastuset no agpamilya akon. Kasta ati mindset anak ko. San nga min analaka ti makiasawa? Iswasakbay ang makidin na ka. Agpanunot ka ba iti maminribaw no kabay lambit lagat takdiran. Tano saan? Itantan mo pa ilaang. Ay nawaw. Ay nawaw! Ti agpamilya ket saan a basta-basta. Adumat arigat kan sakripisyo. Isu asakbay a makiden na wenno makiasawa ka, siguraduam a nakasagana ka financially, physically, kan emotionally. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.